Baniada nuk nyang Jepang corona kawai ni kijing tha jok sarkar kalong ban penlien ban thet ekikti bun sien ha kechisngi. Kamlong pat kabasuk ye kitu ki bahap ban ya cherum shaneng lada ka bar kasabon kamdan hajan jongki man la ka klip mat. Kumta ban pensuk iki pat ba hakani ka benta hakani ka tayo kawai ni kisang bahalang kala shim yala ka jong ka sin jam ban le ai halor kani ka benta. Kawai ni kisang balang ka balami isya kemat ban senyang hakani gebenta kadai gesang nyau terap National Youth Front HNYF. Kabala senyang da kitop bat ki Jakarta keti hakalang kanong ba shelong bat ki benta kapsor. Ka HNYF sang keme na dok ketayo balala kala thiet ikitop da gaba pendat lang bat ki wash basin. Bat IT ki haki circle bat ki unit bafer ban bo hakalang gisnong. Hakahnya tarik mentau benaya yong kesenam arajar arpau ka HNYF apa shlong circle kala letbo ini kitop bat ki wash basin haki lai teli gisnong bakentop ak gisnong laimer kenton bat nyomer mau nyangla bat kani kade kesian ka baar bala letbo ini kitiar that keti haki gisnong hakathan apa shlong bat kani kejing letbo ini kitiar hakaleng gisnong kalong ru kum sibenta ban hikai bat persekutu ipat ba ahlor kumno banada nau kenyang jengpang corona. Hakatayo ban wan pat kan selet ban bo ikni kitop bat ki wash basin saha kisnong hakathan maulai. Ya kani ka kenhuan hakani kesengi layalam du office secretary ke HNYF sangkeme uba don bok dakar rengkat ka jingi don lang presiden ka HNYF Milliam Circle uba Saibor Karbudan. Washing basin de ba khnang ba ki pai ba kinyo ban pendon kam ya kani ka jaka sai kti ba kinyo ban sai khoj ya ki kti jongki kham tam ba ngitip ba u kenyang Jepang COVID-19 usapreng ha lingba kini kiti jungi kibam khoj kiba jabo kiba ngiyok ta haki igi ba jaka kiba long ba don kini kenyang Jepang dadaka bang ngisai ya kiti jungi kemut nginlaj na kini igi boro kijing kini kijing pang jing stom yu boro kiba don te ngakar paru igi boro ki ba bagi deban le khoj ba kin penon kam hok e kani jaka sai kti khnang ba kin laj naki jingpang jingstom ba harukom.